Pamirsa, pemerintah Kabupaten Tabanan ngelintangin Dinas Pertanian Distan karencanayang pacang ngawit ngelaksanayang vaksinasi PMK ring ternak sampi. Vaksinasi puniki memargi risampun Dinas Pertanian Tabanan poleh alokasi 5 tali dosis saking Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Insinyur Imadi Sweta MM Mausang, Tabanan poleh alokasi vaksin PMK 5 tali dosis. Tios Kementenan vaksin PMK Tabanan ngelintangin BPBD Provinsi Bali talan nerima alokasi APD PMK siu sama seket, disinfektan PMK siki liter utawi siu satak botol, miwa siu unit sprayer. Vaksinasi PMK pacang kekawitin rahina somane mangkin. Ngenenin wilangan vaksin PMK sanika alokasi yang inucap, kekantenang durung side negepin santukan kuentenan ternak ring Kabupaten Tabanan, sanika ulengang poleh vaksin dahat akeh. Prioritas vaksinasi PMK selanturnyane pacang kalimbakang ring ternak sampi, ring wates widangan. Asapuni ketaler Kabag Ops Polres Tabanan Kompol Inyoman Skedana kesaringin Kasat Binmas nureksain kuentenan vaksin PMK miwah APD ring Dinas Pertanian bidang peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Tabanan. Panureksan inucap kelaksanaan sinarengan oleh Satgas PMK Kabupaten Tabanan. Raris kelanturang antuk nyelehin ternak sampi ring Banjar Seme, Desa Kediri. Puniki kemargiang antuk mastikayang kuentenan vaksin miwah APD majeng vaksinator. Man bisnis Bali nguningai.